Querela. Momos adalah nama dewa kritik di mitologi Yunani. Setelah selalu menjelek-jelekan karya para dewa, Zeus akhirnya marah sekali dan mengusir Momos dari kediaman para dewa, yaitu Olympus. Di mitologi Romawi, Momos dijadikan Dewi Querela. Setelah mereka berada di bumi sebagai manusia, kita dihadapkan dengan ulah mereka dan harus mengatasi kritik yang serba mengintai. Selain mewabah di mana-mana, antara lain di media sosial, triknya yang paling licik adalah masuk ke kepala kita masing-masing dengan alasan khawatir dan maksud baik. Mereka sering menjatuhkan percaya diri dan menghambat kemajuan kita. Ketika seorang diserang suara kritis dari bawah sadarnya sendiri, dia bisa merasa lumpuh dan seolah-olah menjadi anak kecil lagi yang dulu dikendalikan oleh orang tua. Dalam karya Momos dan Querela, Miranti mengeksplorasikan interaksi dengan suara-suara kritis ini. Apa akan ketemu solusi? Inilah persembahan dari Momos dan Querela. Selamat menyaksikan. Muss seinen Erzwillen schonen, der nichts der Personifikation des Staates und der Schlag Schutz an meisterschaftsgige Kritik. Der Aufwand Gedächtnis Entsprechung in der Remisen durch die Querela.
Prometheus, den Menschen unadene das Haus geschaffen hatten, die drei wurden Wettstreit. Ihr kunstfertigen Seitgeist, Momos was Wichtigste. Diese harte Geduld, einmal Merkel etwas auszusetzen, warum der Stil nichts hier ohne Unterhalb der Augen habe. Der Mensch nicht das Herz außen am Körper trägt, damit man in seine eventuelle Sextigkeit ansieht. Und warum das Haus nicht
Weil eins mislike waar eins fuckers en dan kun open van zoveel maklee hoe er van zus afsten und geworden. Zelf apodite ander soms niks auszusetzen van. Smetste op ihrer klapperden Schule. Jo. Boom.